Kheroni Sakha Sahidya Sobha Pen Karlitang Dhoneswar Boisia Ketok Ahirjir Lamjir Tomoso Lo Thui Kangpu Ingdeng Trok Sikebra Ner Kep Independence Day Ketalon Hood 4th Edition Bench Press and Squat Competition RSRG Matumpen Pedoponji Assam Junior Girls Football Team Atum 2-0 pen Uttarakhand Aphan Chepahaisi semi-final along Kachepalidun. Karbi Anglong Live, Karbi Prime Time Abirtang Ton Pen Arjupanikta. Patumi, Pai Ni Pai Clear ni Ada Por Pai Krisia Por Pen Kheroni Higher Secondary School Hemalong Kheroni Sakha Sahidya Sabha Pen Karlitang Dhaneswar Boisia Pen Ketok Ahirjir Alamjir Lapen Tomo Solo Thui Kangpupon Kheroni Sahidya Sabha Arohin Pen Patir Piponsi Karlitang Dhaneswar Boisia Kereng Edahut Ketok Tekang Atemo Hirjir Natok Lamjir Haihoi Achor Usa Rani Boisia retired Kheroni Higher Secondary School Headmistress Abang Kirim Kibiahut Kithekpon Long Ajok Hevali Huba Pu Amen Earpen Kitab Semar Pen Rada Thing no An Wanlo Labang Solo Thui Kangpua Long Aluhisar Poman Pen Kachitong Dun Advocate Bharat Tamuli Pukon Pensi King Pukon Labang So Maya Long Pongdung Kithekser Tokbang Hirbang Atum Chitong Dun Si RDP Dun Boisya Sarok মই ঘনিষ্ঠভাৱে পাইছিলো আৰু বাইদেউ কিতাপখন উলিওৱাৰ আগতে মোক অকনমান সুবিধা দিলে চকু ফুৰাই দিবলে মই চকু ফুৰাই দিওতে মই কিতাপ তেখেতৰ লিখনিৰ মাজত কেটামান কথা বিশেষভাৱে বিচাৰি পালো হসাকৈ তেখেত এজন যোগ্য শিক্ষক তেখেত হসাকৈ এজন যোগ্য স্বামী তেখেত হসাকৈ এজন যোগ্য পিতৃ যোগ্য সমাজসেৱক সেই সকলোখিনি কথা তেখেতৰ লিখনিখিনি যদি পঢ়া যায় আমি তেওঁক সেই কিতাপখনৰ মাজত আজীৱন বিচাৰি পাম কবিতা যিখিনি স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মৰমৰে তেওঁ যিখিনি নাটক লিখিছিলেগৈ সেইখিনিৰ কথা মই জানিছিলোগৈ কিন্তু তেওঁ যেতিয়া কবিতাবিলাক অটুট লিখিছিলেগৈ এতিয়া মই যেতিয়া তেখেত মৃত্যু হ'ল তাৰ পিছত মই তেখেতৰ বস্তু সামৰিবলৈ লওঁতে এই ইমানখিনি তেখেতৰ মানে কবিতা মই পালোগৈ কেতিয়া লিখিছিল মই হয়তো ইমানখিনি গম নাপাওঁ কিন্তু সেইখিনি মোৰ জীৱনৰ কাৰণে অমূল্য সম্পদ হৈ গ'ল মই ভাবিলোঁ যে যদি আমাৰ পৰিয়ালটো তেখেতৰ প্ৰতি কিবা এটা যদি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিব পাৰোঁ মই যদি পত্নী হিচাপে তেখেতৰ প্ৰতি যদি এটা সন্মান দিব পাৰোঁগৈ মোৰ জীৱনৰ কাৰণে মই জীৱন পত্নী হিচাপে মই ধন্য হ'মগৈ Kheroni Pen Mohanteron Karbing Long Lai Non-Ankeleji Pai Ni Pai Krep Horni RSM Jim Atumpen Chepatir Piponsi Ingdeng Troxike Branerkep Independence Day Celebration Arnipen Pachetondon Si 4th Edition Bench Press and Squat Competition Kibi Ponji Aphan Kachisik Lason Si Kedamtang Ningkan Surhini Roing Korai Si Aningkan Hutpen Pai Ni Pai Krep Ho Arni Independence Day Arnipen Pachetondon Si Edition Bench Press and Squat Competition Pedopon Bomlo Lasopen Wang Bom Pen Pining Aningkan Surhini Roing Korapli Aningkan Anke Ingdeng Pli Edition Mate 4th Edition Bench Press and Squat Competition Pedopon Thupo Lasi Non-Ankeleji 15th August Mate Ingdeng Trok Sikebra Nerkep Independence Day Ani 4th Edition Bench Press and Squat Competition Kachepate Long Pinsomar Arlo Somaratuma Phansitami Kachepate Pedoponji Lasi Karbi Anglong Along Jim Klembang Piatum Kachepate Dunji Aphan Ke Phapon Pedo Adim Lake RSM Gym Fitness Center along Kevang Pen Kachepati Dunji Aphansami Pachini Pon. La pen la nilitum la jitu powerlifting la bench press pen la squat competition 2024 nilitum pendengan ke 4 edition lo. La si ang chetong duni phansi ala mitin players phanta than lo. Pathuji dim bang ke la ke RSR Gym nearby Reliance Train di lasi apor bangke ni tumlong venue bangke lake RSR Gym Fitness Center apor bangke lake 9:30 early morning lasi angstong dunti teman pantalan nili asu channel lalong aber long nili contact number doji pini ke chini nangi do pulote la nili tama phan nang che kumri no chena barang call number bang nili la la teman bididat ko oh to all carbing long lo
order binglong la so jitu event ke eneke power lifting event lo hedi sida me nil tomang just event mang hini thak dak lo si bang ke bench press ke si bang ke squat la si mane time schedule bang ke jitu la player tom phani tom than bom po contact number pilomati di time to time ni tuma por long po tami registration number mang ke ni tum long hardly 9:30 yang bong nang lai nang po ke hai la price money ni tum decide lo la bang ke mo porte si nang tum chini po ni tum la kine ke ni tum open price money mati di gibi la si patuji la ke regulation bang ke la son lo je ro totally ro ada mane ya jatta yusong le lo patuji bang ke full power lifting aso pen sini tum ela bang ke bibon po kali lo men and women lo both side lo women lo both side lo weight and po la weight pen si koma masih ke rungun ma kala pen si tum bang ke ni tum ti bapo winner hang pon po mane ni tum long do ake hai do amka itu maje monar lo bidasing rong pi alang ni sabso pen ya kam sikjit pen do masih nak tong hele lo la si alang ni pen chingki singwai si mane ni tum so jitu fresh meat bang e falo News report Karbing Long Live. All India Football Federation pen ke patir pon National Juniors Girls Football Championship surhini raing kora plipen surhini raing kora pho abahalong Assam pen kache toidun ati matum Telangana Punjab la pen Uttarakhand ati maphan paremsi semi final along kache paledun National Junior Girls Football Championship surhini raing kora plipen surhini raing kora pho Belgium Karnataka along kipado pon along Assam State pen kache toidun ati matum pini pai ni phai phor ni Uttarakhand team pen pathu ponsi 20 pen chepahai ponlo ke pathu ke chengarni Telangana Junior Girls Football Team pen pathu ponsi Assam Juniors Girl Football Team atum 3-2 pen chepahai ponlo la penthu Punjab Juniors Girl Football Team atum pen pai ni phai ke thomani pathu ponsi 3-1 goal pen chepahai ponlo la pen pinile thotame Uttarakhand Junior Girls Football Team pen pathu ponthusi 2-0 pen chepahai pon pen semi-final angdeng an chepali dunlo isi ningkarong meme abangke Assam team apharman ke Japon team coach horeninti ke pathu au somara tumaphan aning ke parung pon pen ajoksi nonapor semi-final angdeng an chepali dunlonglo pini ke pathu pon along tame team captain Serbika Terang pi pen second half 55 minutes upper hood goli silapen RT Munda 84 minutes upper hood goli si thapon thusi 2-0 pen Uttarakhand atimaphan chepahai pondetlo non semi final along Karnataka Junior Girls Football Team atum pensi pathu ponthu popasi birta nangpale News report long sodaringti Karbing Long Live Lakhaing ko raisi Borjan constituency angkang Dilai Youth Club pathua klamalong pai ni phai ke thompen ni phai pli nini apharman Dilai Youth Club pen kibi pon futsal tournament ke pathu mesen pen angdung kiti ke pathu pon Labangso tournament along kadukawe team Kretrok an chitong ponsi pathu ponlo angdung kiti mate final angdeng an Tom and Jerry versus Hunter FC ang bongsi angdung kiti pathu ponlo Maya long aluhiaman pen DSA Chunbang Harlongbi Ingleng Dilai Youth Club founder secretary to Heswar Terang DYC ex-president Bidya Singh Ingleng Kasa referee Khon Singh Kiling Masters Games gold medalist Rumila Terang P SGB Bhakya Teron social worker Men Singh Terang Mamol Day GB Mongol Singh Teron DYC Maipu Hundorbe Chunbang Brojen Hanse Lapen Penangan ke thegiding atum chetong ponlo Labangso angdung kiti ke pathu pon along pupu aterana tum ta ke pathu penangan chiting pon bonta Tom and Jerry atum ke thekmuna ka jok 4-1 pen Hunter FC atuma phan parem ponsi ke hayanong e chodeng ponlo lapen best players anong e Clever Momin lapen best goalkeeper anong e Chingriteron atuma phansi pajir ponlo Dilai pen bijoy rongpi Karbing Long Live Tang Pini KAL Prime Time berta ke lapuan si kang ton paniklo aju kemi